Okay, yama obibia kwaba ebipim ewo GH Live. Yedin enono GH Live uko ekopiem ewo YouTube no so a anase any other social media search for GH LIVV. That is our name, GH Live. Na jumadi atranso de bro Porcupine Palace. Asante Kotoko ahemfie ena yede esomwo. Now yekuta quick breaking super news. Ihiapa says out here as a Porcupine family member. Na otwaso enyanchiremu ye papa. And another and about to ja say Asante Kotoko one beko Germany. Ebe afi beko Germany. Ebe here Schengen. Na say twaso to kwan any ade na nkrohodo krampo ekika ho a. Esa tikodae se ema so. Eumane sa pejaye se ebeba. Now, yekuta quick breaking news. Yedishiao live on your super mega channel. GH Live. GHLIVV. Your live no different. Nam say LIVV. Yada se so atum na oni etuana mo. Yedo beko ni Chrome ewa Asante Kotoko kwan so. Made the Derek Saint Kizito. Meda se pa se de biada o mujidie se eba the Palace News dia krobia mapoma tema the Royal City Club no yemfa and some. Thank you and of course welcome on board. Nadia Tenye Kotoko news betoye apono so and it's womobeka kopiemu ewo takwa na omone bobokwa yefra won se mediema abo adumbi dum ya efiada so na se won beko Germany no me ba chompanyufo empese afi na obi anya visa obi anya bi ne senti empanyufo se anibo a ekotrem enti ba bia nso ne ha crop ya mapoma metema Asante Kotoko pre-season ebetoja ewo Central region and ebetumi atoja. Yes, believe it. Die toja and ayede emawo any changes eba o channel enie edaha de maw yede somo yede bedroba for now asat now me record this video yi ede asom atiefo adofo a Kumasi Asante Kotoko no Kumasi Asante Kotoko trip to bia your friend is said Germany no mpanyufo say omumpe antese ene na sembia African so US of A trip edomanim entinya fe ene ebetutu srani abasa na plane bia chese flight mu brosem niema bia na visa ho nsensem ti Asante Kotoko bia ya eda wo screen yesui ahanom Dr. Papa Kwesindium Elmina Beach Resort ene mene wo kasa no me pacho empanyufo akukuda ma eka bi ewom ewa Asante Kotoko ye ka eka bi ewom a na nana apenkra nana apenkra kwesi ewua ono na kontomponi afere ekro ewo udru Kumasi a uram sawaba area honom eko asokoremampon area ho aboabo akrem enchen honom a kontomponi afere kro na ewo ho fefefe kama no papa yi ena ye ohene kese a oda kro no ano papa yi ena Asante Kotoko Fiorentino Perez Otumfoɔ 82 ɔde ahya ne nsa so on Fiorentino Perez emwama e club no mfra dwumu enkwa dwumu ably supported by Dr. Kwesi Apia acheze womu SPA here the attack kama ama Kotoko no afa ne ntuma pa ede afra papa yi oda wo screen so yi ena a me record video yi one opanyin a ne de James Kwesi Apia akopiemu ewo bia ye friend say Elmina na omukọ no kra no yemsa mfanto anim se omukọ guaman hene ho ene no ekodi nkomo eka chense na ya bawa so eye ya bawo mpeso aso na ye baba ginhira na ya ka che se ye pese ye team Asante Kotoko eba waboboa no ha enti wobapene wobama ye nhira wo se kaish memfa mamo na memfa nya dai munim se modese kronkron a odi muso na banwa hene na Otumfoɔ setu nyame kese me yonko brebo me ne ko eba me ne no ye chese ye nsimpo ne ya diagro chese ye nyina no ye kabom ne ba kopɛ enti mo ba ma bie ponama mo ogwa kro bia mo peso no
mobetumi aba betena so aye training kama nti nana ono ehwe Cape Coast mining nyina so edi nkan edi ne blessing ema owura kwesi apia a okọ bie ene opanyin a ono na ye ohempon edi ma kontomponi afari kro no a ono na IMC chairman nana apenkra kwesi ewu a ene nei ohira wo mu kama omu free onom tieniye ene omu call omu rewura various hotel ahodo a ewo Cape Coast mpota mu nyina badiatia ne se Elmina Beach Resort omu di nkan ko ra onom a mpanyifo ehwe niema ne invoice ne ade a esiti Kotoko one pre-season second phase a omu di bewura mu ewo Ghana Premier League GPL no enti Asante Kotoko ebeko after right game a omu ne media ma bebo no omu wi a otidon papa yebeko akopie mu ewo bia ye friend ne se Elmina na yetumi akwa pre-season na se kama enti your news behind the news ye chiremu edi amount and it's Asante Kotoko ebeko akopie mu ewo Elmina Beach Resort na Elmina hono omu akopie no bia your friend said chese bia your friend said Dr. Papa Kwesi Ndiom ne sports stadium ho me ba cho eho mo e na omu beko akopie mu na training ahodo etimi atodwa kama pa enye agro Dr. Papa Kwesi Ndiom Sports Complex and as in the stadium ha no mo ena Asante Kotoko wono ebekwa kobutu na womo aye won pre-season ahodo adentia ena mo kɔ hɔ hyɛno so ema me se krowra wote kokɔ so Otumfoɔ 82 mebacho nyame boa early September yiramu a obekwa kopie mu ewo bia ye friend se Cape Coast na ogwa fetu afasha eba so no nana aye special guest of honor. Yes, Otumfoɔ 82 ono and a special guest of honor ewo dwumadie kese betimi atodwa ewo Cape Coast empotamo hono na se tunyoni fefefe kama eno owura kwesi apia ejina nanim no nti yade nyina Otumfoɔ 82 ena bekwa grace occasion kama na wie nkonimdie so ne santi de yetete a abeto yanim kra ne se so Otumfoɔ ekɔ ogwama mu dia ene yese ne tim so ebutu ogwama mu a and it's a reporter manati kra echiremu a Otumfoɔ ekokopie mu ogwama mu a that time nyina na Kotoko edi nkan wram ewo Elmina empotamo honomo a precision no etodwa nti Otumfoɔ mpo esa ko bless team no ewo honom na afi bibia ewie nkonimdie so nti ade boba baako ekum no ma mienu ebra na otekoko so ekwakobue ama bia ye friend say ogwa fetu festival ono ye special guest of honor no beko amadwumadie no aye krabehwe no sabre kro no na Kotoko nso ewo bia ye friend say Elmina ye precision enti otekoko so abanyawura mepacho sikadwura obeko na afi ni team no wodi nshabotene asa akoto mo so na aye krabehwe enti wote ya de free mo eba nyina ene sa Asante Kotoko one training tour to Germany ni de mpanyimfo se ena akwasi enya visa ama enti ya che players ni mu we mu ntena ha no ye mpesa ne santi ye nyina ye kwakopie mu ewo Cape Coast bia ye friend say Elmina that is Central Region na free training tour no atodwa we nyina ye right after mediama game a nyame bo betodwa fiada no eno eni nchemu a yede ma yenate for exclusively na bibia awie peye ede amawo okrobia mapoma metema Asante Kotoko. Yes, they are scheduled so betumi akopie mu Elmina na training tour no atodwa kama eno ni nchemu a yede ma yenate for exclusively na bibia awie nkonimdie so yes omo ebeka akopie mu ha players ni nyina ha de nya visa ene de akọ yenhia bibia enti yeko pa otidon yinyeni ni abadu rem ha na training tour no atodwa kama yebe schedule training ewo bia friends Dr. Papa Kwesi Ndiom ni training anasa the stadium no baby na Elmina Shark ebo ni home games no ni asa resort ha na ni be base na bibia awie nkonimdie so nti technical team agiatum players asom twetwe IMC mepacho ably led by opanyin a friend is nana apenkra wu and then only Dr. Papa Kwesi Ndiom and I said of course the stadium one ye beko enie yes and then only doctor coach a friend is
owura kwesi apia kopie mu e ogwama mu a bibia is sealed. Kotoko, your super fantastic team ebekwa kopie mu e obia yede etutu tuja e ma we na training tour no aye pocket crowd e de ama crowd bia ma poma metema asante Kotoko aha GH live ehia pa subscribe. Everybody, Subscribe to GH Live. Thank you so much. So they are your number one. Na yede nsem nyina esomo no kra kwan so. Me de Derek. Yes, Saint Kizito Ayemidin. Officially, I hire Porcupine Palace live on GH Live. Yada say so ajiatum na yede nsem nyina ehu Q. If we make sure say yamani cho Q. Thank you so much for believing in us. Thank you.